U prethodnim smo videima kreirali lotove i uredili ih. Sad pregledavamo sve što imamo u skladištu. Katalog proizvoda je centralno mjesto s pametnom pretragom, filtrima i brzom korekcijom zaliha. Otvara se katalog proizvoda. Na vrhu stranice stoji naslov, a desno gore nalazi se plavi gumb za kreiranje novog artikla ili usluge. Ispod zaglavlja nalazi se lijepljena pretraga. Ostaje vidljiva i kada scrollate niže. Sadrži polje za pretraživanje i 5 filter gumbića. Prvi gumbić, sve, prikazuje kompletni katalog, ostali filtriraju po tipu zapisa i statusu. U pozadini sustav ima sve spremno za rad. Ispod pretrage proizvodi su grupirani u akordionima po godinama. Tekuća godina i grupa trajno i usluge automatski su otvorene. Svaki lot predstavljen je karticom. S lijeve strane je obojeni status trakav. Zeleni znači aktivan, plavi završen, crveni otpisan. Na kartici vidimo kategoriju, puni naziv i financijsku vrijednost. Desno stoji raspoloživa količina. 2 gumba, ikona vage za brzu korekciju zaliha i crni upravljaj gumb koji vodi na detaljnu edit stranicu. Kliknemo u polje za pretragu i počnemo tipkati. Na primjer, lovor. Sustav u realnom vremenu filtrira sve lotove. Grupe godina koje nemaju rezultata automatski se skrivaju, a one s rezultatima automatski se otvaraju. Pretraga obuhvaća naziv, šifru lota i ime kategorije. Nema čekanja, nema klikanja, samo tipkanje. Očistimo pretragu i pogledajmo filter gumbiće. Klikom na samo proizvodi vidimo samo fizičke artikle s praćenjem zaliha. Klikom na usluge i beskonačno prikazuju se samo usluge s neograničenom količinom, označene simbolom beskonačnosti. Filter aktivno prikazuje sve proizvode u prometu, a arhiva one koji su završeni ili otpisani. Filtri se mogu kombinirati s pretragom. Na primjer, pretraga lovor plus filter aktivno prikazuje samo aktivne lotove koji sadrže riječ lovor. Za bržu korekciju zaliha kliknemo ikonu vage na kartici lota. Otvara se prozor s nazivom odabranog proizvoda i trenutnim stanjem zaliha. U veliko polje upisujemo iznos promjene. Plus znamenke dodaju zalihu, minus znamenke je smanjuju. Upisujemo plus 25, primjerice nakon inventure. U padajućem izborniku biramo razlog korekcije, inventura i ručno brojanje, usklađivanje s webshopom, povrat kupca ili ostala tehnička korekcija. Klikom na primijeni sustav, u transakciji ažurira zalihu i istovremeno zapisuje korekciju u forenzički dnevnik s vremenom, korisnikom, starom i novom zalihom. Vraćamo se na katalog s potvrdom uspjeha. Katalog proizvoda daje vam kompletnu kontrolu nad skladištem. Pregled, pretraga, filtriranje i brza korekcija, sve na jednom mjestu. U videu 3.5 ulazimo dublje u inventar, razliku između ukupne, rezervirane i stvarno raspoložive količine. Vidimo se.